tau whaila wafu ie. Whaasoa manino i le tūlanga o le nusi pepa lea. Ia ma le pole ale mafuanga wa mafua iona whaapea. Maanga iei whaapea nei ia le tūlanga ua iai. O le whaasoa whaila iei alu te whai atu mamala wala u lau tala. Ele whaapea u te whai atu o le ase isi tu. Le anga o ke ngofo pea mo vava ai pole a tonu a ofea e tua iai. Ia le tūlanga o le whaato whala inga ale whainga malo. E winga i mea whai aru spipa lea. Iwe. E matuale luama o le mana malama po ai pia tangia mai o lea e kali iai. Ia. E mafua la na tali iai. O lala i ele tari tunuma. O lai ko kere kanga kala e whai kaumana tu. Muri tai. Ai anga ua whakaikai o ngā whai ia ale fufuanga. O le ale me popole, o le ase me ale malo e lusi. Pe a whai e lau ke whai a sa o le mea sa o i le pule kumaro fiki le pule anus me palea. Le anga i lo utai tunuma. Tasi lea tautonga le lei. Ma le good character sos ka ngā kai issue wa ingi e te taunga issue ia ingi pepa whai ngā rua ngā mangi ngofo mau e ngā rua mo Samoa i foreigners e ka kaunga le lei le character ka ngaka. Ngā whaisi Suesue o lea ko ai ngā fiki. Ngā whaisi Suesue le lei o lea ko ai ngā ngaka. Te mana tuana ma whaasoa ma le whionga le minister Fata Ryan. Avisa o e whaira o tuana no lea. Ma le si vai ngā la kau valea i ma le tō ainga. Nia wala ngai tau fo i al sunga Fata Ryan i asa viasa no marifa. E te tau ona whaise Suesue au te le whai atu o ni vaenga illegal. No, it's a legality, it's a legal process. To e fo i mera utala i le kamai ka inga lengo whaku na tu whailanga protest fo i le tutonu o le chambers fo i le e pia o le official o senate po le official whapenga i Amerika. Ma whaianga wala au ia Donald Trump ma uma e a Kensi i le kaua ma me uma. Ale le wa pia le woko e kape wa lele po revoke. E siki sengi ma meo. Now, we can think of it wa hash kele le kurang, but e iai le authority al government. Le anga afa pe e le ia se nga malau mea ngai whai. Ma le mea e ka uro whaakupu whaarawe lavi. E ma whai o nga e whaakupu whaarawe lavi. O nga o hau nga ngana mau mea ngai whai. O ruinga nga le uke whai atuai. O le asanga ngofua ia ma koua fionga i mingiska i whai al immigration. E le immigration New Zealand, immigration Samoa. Ai le si whai se kou Suesue ma se iki au ili ma sirisilan. O kala whea unga le character o ka maroa lea. E kusa o anga ngā ruenga i e sau e whai kongo Samoa. Ngā o le sau, e le ia se me fwoi le mare kou whakanganga. O le kangaka mai fafo e sau e whai kara leanga e ave kara leanga o Samoa e fafo. Te whatura o tala. O le visa leo ke wherua i mai. I have a media visa. Yes. O ke leo wherua i se esta visa. Because wa uma last year wa uma nga maile lapaka i nga ale Homeland Security ma immigration na New Zealand ya Amerika kia. A whai o sa o le media. O ke koe fo i whai o media visa. I have to travel to America. Ile koe nga status le ia ua o kaka media. O le mea la leo o leo fo e whai o media visa. Le lako wherua i mai. Ile media visa e 5 kausanga. Ele ongi visa ia ka whau. Ai o ia inga o la o media visa le whai. So o se kaimi au ke land mai i Amerika. I will have to be interviewed. E su e poha o meo ki sau e li poki. Ai poha fo i mea iengi niusi o ki sau e whai aku ingi. The moment e kausa e kau roa i Amerika. Le kūranga o niusi e o mai whai aku i mangikara le anga mangi li poki o Amerika. Le anga. Sawi se mea ki koe fo i ai ora malewa alele koe fo. Po uma wa mamana. Anyway.
Ole winga lana le te fai atu i la akele wa kele. E iris kaka mo koi fai manga avenga mafa, manga ngasana le newspaper. How can we fa se solutions o mengi? Anga si la fia le leye la le avatula la fu le ava ku ya ku ye ku ke. Ku la epa mo to ye. E ko ke o mai. E a maingia kou kangi anga ia mako kampangi ni usila e fasanga. E fasi se ai mea e prova i se mea mo ke karangoa koe. A foi le langa le ukoi fo ia koi fongo koe avela nga kangi renga sau fai ni usila. Nga sau fai ni usila vai a kunga e mai mau e singa ai langa ava. E le kau dia ni usila langa kangi renga sau fai a maritau tai ai. E winga le me fo ile lenga fa maroro ili siang kama fo ile fongo fo fa vai ai. Lenga ru kala fa nga oile kupi. Ai fa ngai fa ka wia ngai sa. Nga sa ura fongo ko esa wa mai nga kangi ni usila. Nga va ko ile ku se loya. Uma longa kari e ma ko loya me uma. Ale la kausanga wangi ni mo ala wa fa mer kangi sa mo. Le fo ila wo uta pena ina uma me wa uma fo inga so ka me official lo sa mo. Ka penga uma mai afa yo nga le ka ubia ni usila. Fa idoa ku sa mo. Ele ka udia fu sa mo la ngai le ni ku na fongo ila lo le langi a esa unha kongi fa foi le sia ku ura mo ka a e aro ke ka corrupt le sia ku u fa ngange so kanga e ka fa ye so o le ala o te tala no matu ile fainga i le muspe para la nga ko sila ma ku ai ka fa le yang ar me le fa pan bia ele o kala mo ni isi le on a go for Africa, who the air travel so old pandemic. What's your problem? And who are you to question that? Ele o que era com ele o popolo era com os amor. Ele o popolo era com os amor. Pa wale mea. E travel le pale mea haru fainia nga holiday for ye. Ingi makafanga I fea maronga ainga. Ala rania com a o mea ngi o maliu ko kingo. Fa ai poiponga o mea umanga e o ai pale mia o ku ke kele preskengi o ku ke kele e o ai mea nga ale ko fea o le are ko fe au le nga mea na le no fa so atu o fa ki nga ka linga foi nga le lewa e ka di mere maro i le observa ka di mai fa lango atiko e o ai mere ngo ku si le malango le ka ni o pale mia nga mai le release malo. Do you have to do that? All of sidinga. Oi foi pese kare ke foi foi o lo sunga nga le ke le o foi le media malo. Le ke karango ko família. Ele o pa u le la urumu fo mo le. Ya. O le amanga ia o ka o ko nga me fa pengi. E lau ke iloa ai. E iei de ko ai ngā whakawai lako. Nioi. Winga ngā lea lenga whai akula kai akana. Ai waka kaunga su e angi. Po o le are ko ai ngā visa. Lea iei le mea uri le sa mo le ingi kisari le ingi kia fiki le I kongo sa mo. O le hano ko ai ngā visa le. A o iei fo se visa. Liko ngofo yo. Po le mea o le fa o ngasi ki sama, I don't know. Wale oke o le ngoro o le au ke fas. Po le mea fo la epi o mea la usainga ye. E se kai ko orua senga. E se le o mai o mai ke ki sama. Ko ue makai ke kere ngi a inga I sama. Ai o ma enga o mu o pa le mea. Ko so sora. Ai fika ngi si ke ki sama. Ara u ko fo isa o senga I ronko orua. O yengi su enga le lei. O yengi su. O si su po le mea. Awa a fai ko ke Suesue aku nga isu le ta pipi le kai mi o fainga maro ku le pa le visa ka maro le fainga kuenga e ma fainga ko hiro inga ko review le visa po accordingly le fainga orang ka wale fai ko mosamu po se visa nga isu e sa we ka fa leanga ma ka fa leanga simple le van ka fa ya mea e van ka io ai o le ala ko mo fai mai e vaku ka ka hu o Samoa ala ko ia king fai popo alu aku ia fiu eu so ia fiu pota moreleli
Ko ka ngufi ko e karoka ko inga o papa va ama so fareku. O ka ngaka ngu o Samoa. O le foi ko ke kaura malama mai o la ku Samoa. Ko ke after o mai. O la mera ko mai after ka ngaka Samoa. Ko le foi after I. O after nga I le. Le inkiera. Ia fe kau I le. Awa o ke fai aku mamana o kana mara ku ala lo ka ko fai nga maro. Anga o ngia o sikaili ia po o nka ko sikaili le fai fiki. Anga ni kako si kailia anga se Samoa Observa le ala fai fiki ai wa ko inga kuskusinga ka ko ia nga faleanga fiki ia sa oilo mar fa kurowa sa oilo mar fa sara la ka pivo le fa TikTok so ai pala si to ilo ai la mai no ma vai tor pa auti e lo sa ukana o fa sara la ka pi como ai parasi mai no ai la mai no vai tor pa out por ko inga skainga ku puya ka ku pe ang ofikile ko ke fai mai ioi po ko nga foi po fea wa le van fa ki ka ko ngu ko ki poki nga ko ki poki ona me ka ko po le ai le su a meet requirement ko fa le nga revoke le ngofo mau po le pe fa ko kurifiki Pasi ka ko me mo nga ko nga ka fa pena nga ka fa le hanga le hanga ko moroko ngi ka mai ki fa ko afa u me le viske po fe ku nga o mai ora yo mai lai young free innocent ma fo ai ku u ye ka maroa io ku u ye ni ko inga assignment fa pe o ma ko ka fa le hanga o e maka kilo pi fa mata itu kulova kilo solo po fe fero ro ye le Ili rupo kufa solo nga kama I tips fo ie o ai aka nga kai pu e manya nga who knows ili rupo fa nga me fa pena o ai ake pu e mai se kama nga yo o la fionga pale mia o se mea ma o se mea rupo e musa sukala ili rupo le mere le fa nga kama role o le fa asuanga ya e ava kufa pena o kusira kusi mai fa mai pola me ale po ko sa fo pa mi sa fa nyonga si ya ke su fo maro o le ala ko fi au ngami what's your problem oksida sila mai la ma ko va ai mai o le nga malanga mai ni sila o le ye fa mo nga e asia mai nga ruenga fa vai kai mi lua se furu ka usanga ngai 20 years ir ka usanga ngai le por kalame ngai mar mafka nga New Zealand Samoa. Nga no fa vai kemi. RC. O hatu langa malanga ile pale mia. So le re musi pep. O le ala fe au ko ki fesiri ngi nga mia. Ai nga ko kusia ni kala le fero ro ye fie me nga fero ro ye. Te ko kari mai. Nga ko kusia ni article fa pengi o le pale mia mo nga la kusau ke ro e kele aku kai mo fie me ya ko ngui fa o ke ro e kele aku nga kai mi mo nga so langa pule anga po langa kai inga overseas ngai nor kai mi ngai Samoa anga ye ni ko headlines fa penga nga ko kuskusia nga ko inga me talo fai o ore akali o le pale mia wa kusi ye kala ai saurisi ai so o masule kai fa kai lima kai yo ko headlines ai all to the pale mia ko sa fu mo vaya so fu ko la ye ko la ye rumor fam si mo ngat pale mia Wata tau ia fionga I mingis ka ma o ko ia CEO ia se I vanga ngai o le fo I ko ke la lafi ai mo o ko me ia o ko CEO si mai a wa levan tatau a ko waro lo fa mongi fa nga malo government of the day don't just serve be loyal be faithful submit Awu ko kia ko fa kumpu awu ko kia ko fa kana fungofo awu ko kia ko fa kana fa furinga ioi